بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. أما بعد، متابعون الكرام، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. Muna-muna puasin pamuji iban pananglit na to patuhan na to Rabbul Alamin. Hitokbal sing kita niyo in sa taud-taud pagsarang syukur matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab karna yari na isab kita niyo na hinumpong ajambangan ding hamang ajambangan sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahi na iyan na to in bihay ni dagbustiranan pagpangadji in siya deng hamanga jambangan sin surga. Sababin ini mga katotay manghuran sing kami piyang hiningod sin Nabi alayhi salatu wassalam in kahantang pagpangadji maun paragbus sin jambangan deng hamanga jambangan sin surga. Karena lang sin Nabi alaihi salatu wassalam hadith niya ke riwayat sin Imam At-Tirmidhi wa Ahmad. Karena lang sin Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala lihadha al-hadith, hadha al-hadith hadithun hasan. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Long sin Nabi alaihi salatu wassalam apabila kamu makalabay hajambangan deng hamanga jambangan sin surga, farta'u pusuk kamu, hampit kamu, kawa kamu. Ini da akan katutan sin Nabi alaihi salatu wassalam. Doon hay ni natarsangang yung mga sila kasahabatan sin Nabi alayhi salatu wassalam. Bang uno in pagtawa kung jambangan sin surga, paigay yan ipakitahawak to dunya. Nalong sin Nabi alayhi salatu wassalam, hawak to na nga sumuin mga sila kasahabatan sin Nabi. Long nila, qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulallah. Unulong niya yung pagbahasahon mo jambangan sin surga. Sambung kanila sin Nabi alayhi salatu wassalam, qala hilaqud dhikr. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, amuna in tampat nagtitipon-tipon in manusia hamaksud manuntum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamod ni bihin hinang nato. Naring hasabab ini mga palanggungan sing kami, in ini subay na to, hipagmasyukur pa Tuhan. Sinhambuok kita nyo rin hamanga, tiyunyukan sin Allah, mamuso, deng hamanga jambangan sin surga harun ini. Jari niya, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kita nyo manusia, asal kia iingatan sin kita niyo. Sin in kita piapangayo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in magad kaniya in magtaat kaniya labay hahumilang sindia akan ibal lumayok ting haliangan niya. Karena bang muhilang india akan kayo sin Allah dan tumana ugmaun kayo in ulong iban sirrida labi awla in kaampunan din kaniya. Naring hasabab ini mga palanggungan sing kami. Aon deng ha mga ibadat
Hapangatod sin kita in siya sibi-sibi. Sa sumakawa nagdara siya sin sa laggu-laggu kahalgaan pahadarat sin Allah. Karena amo yari in bisarahon sin kita. Hari pa kita makat tu asal kita biabandaan sin Nabi alaihi salatu wassalam. Hadithnya sahih. يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لو سن النبي عليه الصلاة والسلام ayaw niyo gaan-gaana inhinang marayaw misaning kiyaw na nasibi-sibi. Ayaw mga palanggungan sing kami haagam. Adakala amo yaunin mahinang tiranan. Minsan, asibi hapangatod mo, adakala amo yan in mahinang sabab hikasud mo palam sin surga mo. Walau an talqa akhaka biwajhin talqang sin Nabi alaihi salatu wassalam. Minsan pa amo in sahaya ay muka mo patay manghud mo. Lang sin Nabi alaihi salatu wassalam, ayaw mo yan hipag-iskot. Di hilamon patay manghud. Unay shahid sing kita ron ha hadith ini, in kita mu'minun, taqiyun, nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagmamamuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay awnon sing kita in panglagto iha ibadat, sibuda ka fardu atawa kan sunnah. Sibuda ka hiyagaan sing kaibanan, subay awnon tara in panglagto ikaniya, hasabab karna biya na sinahi, adakala amuyaun in may ng sabab, hika ampun, iban hika ulong, kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyarin yung mga palanggungan sing kami haakama Islam. Aon nang mga ibadat, apabila na tumahinang Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nagpapanjari kayo, nang dihili kayo mo si Rijiki, naghidayat kayo mo, nang hauni kayo mo rin hakatihid lumandamaon pakasawahan, mismo in mangindua kayo mo, mismo in sumalawat kayo mo, dana maun pa mga kamalaikatan siya. Karena lang si mga sila ulama, in murad, sinin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya sumalawat pa ipon niya, in yaun at thana'u alayhi indal malaika, fil mala'il a'la. In hatihan sin in Allah Ta'ala sumalawat kay mo, ang katon niya in darajat mo doon hahadarat sin mga kamalaikatan, dito hataas silang ni. Kasabab sin kakahinang niyaon, ang katon kay mo sin Allah Ta'ala in darajat mo doon hahadarat sin mga kamalaikatan. Iban dumwa kay mo in mga sila kamalaikatan, sin hipapaampun kay mo in pardusahan mo, iban hipapanaugmaon kay mo in ulong ibarida dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naring hasabab ini mga palanggungan sing kami haagam, bang mga dalil kuan in inibi ang mga saparati bonus ka to tani. In sumayna to hatihun. Sabab karna ding mga sarayaw-rayaw ibadat, law si mga sila ulama, ajallul ibadah, an takuna ala basirah. Habang kau huminang ibadat, in sarayaw-rayaw, kaya iingatan mo, inhinang mo ibadat, isinin siya fardu, atau kan siya wajib, iban kaya iingatan sin ikaw bang uno intong basirihil kay mo sin Allah. Naray hasabab inireng mga ibadat, apabila mahilang sin kita, mismo Rabbuna, Tuhan na to, Rabbul Alamin, in sumalawat kay mo, ang katon ngayon darajat mo, iban mga in mga sila kamalaikatan kaampunan, sinhipapaampun kay mo, in pardusahan mo doon, hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng mga kakahinang ini, panagnaan, ta'limun nasal khair. In manghindo ikaw, pamano siya, mahun pa karayawan. Sibuda ka karayawan, sumud pa pagdunya-dunya sinsiya. Labi awla pa karayawan,
Sumud maun papag-agama sin siya. Tumtumon singkitan yung mga palanggungan sing kami agama. In kakahinang ini. In mehina ini. Ding mga kakahinang apabila mo mahinang ang katun kay mo in darajat mo sinallahu subhanahu wa ta'ala doon hahadarat sin mga sila ka malaikat. Kama fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam min hadithi Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu qala ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. Hamuk adlaw long sin Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu nasabot long niya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam deng ang mga kasahabatan niya tinaw nakasuy-suy pa Nabi alaihi salatu wassalam. Tungod sin dua usog inhambuok deng kanila abid. Unin hati ang sinaabid, inaabid, amo inta umatuyo mag-ibadat. Wal-akharu alim. Iban inhambuok at ininhikarwa din kanila, inkiaunan niya isa baalim. Unin inhati ang sintaw alim, amo intao, ang panghati, pangirap-ngirap haagama. Deng hakitab sin Allah, iban sunnah sin Nabi alaihi salatu wassalam, sarta in pamaham niya, ha-Quran iban sin sunnah, piyapatay-tay niya pamaham sin mga sila salaful ummah. Pamaham sin mga sila kasahabatan ridwanullahi alaihim warḍahum. Pamaham sin mga sila tabi'in, iban sin mga sila atba'ut tabi'in. Dana pa mari pa mga sila ulamaul mu'asirah. Piyapatay-tay niya in pamaham niya roon na pamaham sin mga sila salafus salih ridwanullahi alaihim warḍahum. Sarta biyabugbugan niya, bangunuin kaya hatihan niya, deng naman hapang daak hinamon niya ibalaywan din piyanglangan. Amo yari in pagtagon, tautaka pang hati. Bukon in pagtagon na alim, amoy makapangadji pa nga pa mga pagwahulain. Bukon in pagtagon na alim, in nag-graduate ko ha mga madrasa, na amin niya tumalom na. Sa inmurad to sin pagtagon na alim, manusya aun panghati ha Quran man sin sunnah. Sarta in pamaham niya ha Quran man sin sunnah, muttafiq ha pamaham sin mga sila salaful ummah. Sarta biyabukbukan niya in pardaakan ibalyalayuan niya ipiyanglangan. Amo na rin pagtago na alim. Na doon haon na sabot in kahalan sin dua ini. Hati niya, uno in darajat sin abid iman sin alim magsibo. Unin sambong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adnakum. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay inna lahu min al-ajri wath-thawab ma yafdulu wa yazidu ala al-abid. Hati niya in sambong sin Nabi in darajat sin alim maun pa-abid mataas iban ma taud siya ding hadarajat sin uno sin tawabid. In mahuli long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الهوت لا يصلون على معلم الناس الخير. أمير بإنشاهد سنكتا لو سن النبي صلى الله عليه وسلم سبنال تؤدين الله إبن سن كملائكة سنسيا سملوات wa ahlas samawati wal ard danay nagkuhula dito hataas sin langit iban sinyari hababaw sin gumi wa hatta namlata fi juhriha sambil amin salam sibi yon halam sin lungag niya wa hatta al-hut istadakula yatuhalam sin dagat la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sumalawat sila, mangayo-ngayo sila kaampunan, pamano siya ng hindui maun pakarayawan, labi aula ng hindui sinilmo kihatihan siya. Sabab wayroon na karayawan, wayroon na labi dumayaw, karayawan, deng hakarayawan sin mang hindu kau sin agama mon patay manghud mo muslim.
Wayroon na rumayaw kakahina. In makapabatok ka. Long sinabi alayhi salatu wassalam, la yahdiyannaka rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. In makapabatok ka hambok manusia maun pa agama. In makapanghindo ka maun pa amoy na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapahati mo kanya bang unuin hakikat sin pag-iman. Kamatunan sin agama Islam. Khairul laka min humrin ni'am. Labi marayaw din kay mulong sin Nabi alaihi salatu wassalam. Deng hauno, deng haunta yaw. Sa ba zaman na kauna amuyat to inuno. Sasakatan mahal ka kanila. Nalabi indayaw. Sinuno, sinin manghindo ikaw. Makapamatok ka patay manghud mo Muslim maun pakarayawan. Naring hasabab ini mga kataw tay manghuran sing kami agama Islam. Ayaw na to sibi-sibiun. Ahun waktu mababain pangatod na to pakaguruhan tabi yaon. Hama nga sila wala nakahinang. Hama nga sila nakahinang na magtaubat sila. Ayan na isablaw na yung mga kaguruhan. Sila yalong niya mahutbadya adlaw-adlaw Jumaat. Wansalaw niya supaya biyaong mga makaon nila. At niya mababain pangatod pakaguruhan. Sarak kaya jalaw niya mga 200, 200, 500. Okay na salong ni mga kaguruhan ni Allahu Akbar. Wala nila kaya ingatan, wala yaon simino papikilan sin mga sila nagdadawa. Sa unuin, tubo hapangatayan sin sila doon hapagdakwa nila, garandahan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Siyasad diya sin Allah subhanahu wa ta'ala, inangkatun in darajat nila adlaw mahuli, kalagbuan sin manguno, manghindo ikaw pa mga sila muslimon, pakarayawan, doon nakapapagdunya-dunya nila labi awla hapag akhirat sin sila. Hangkan na mga palanggungan sin kami agama Islam. Yayandaan kita na sin Nabi alayhi salatu wassalam hadith ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wal hadith akhrajahu al-Imam al-Bukhari. يقول صلى الله عليه وسلم in hadith ma'ruf khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alang si Nabi alaihi salatu wassalam, sarayaw-rayaw manusia din kaniyo. Bukun in sarayaw-rayaw lang si Nabi, dha mansabin wa jamal. Amuin yaong kanya in uno, in pagkawasa, yaong kanya in sarayaw-rayaw nasab, in kami ni salip, in kami ni dato. In kami ni nagdarasin, dayaw ay muka, dayaw ragbos, kami mataas la. Lang si Nabi alaihi salatu wassalam, in sarayaw-rayaw manusia din kaniyo, aun panghati nila hasara sarta kaya panghindo nila kaiwanan din kanila. Karena inbangkaw makapanghindo patay manghud mo. In pahala sing kaya hinduan. Atawakan in kaya hinduan mo yon nakapanghindo pa isam na mag-anak balanak in karayawan sintaw ng hindu hapanag na. Biasing kaya baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. حديث كان سهل بن سعد رضي الله عنه والحديث رواه الإمام الطبراني يقول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. Lang si Nabi alayhi salatu wassalam, in makapabatok ka, in makapanghindo ka, patay mangod mo Muslim maun pakarayawan, in pahala sin himilang yaon, biara sin pahala sin nakapabatok ka niya. Allahu Akbar. Amo yari mga palangguman sing kami agama Islam, indeng ha mga kakahinang, apabila mo mahinang, ang katunkay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat mo, doon hahadarat sin mga sila kamalaikatan, iban mismo in mga sila kamalaikatan, in mga yu kaampunan sin, hipapaampun kay mo in pardusahan mo, doon hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa mga palangguman sing kami agama Islam, as-salatu fi as-saff al-awwal. Inhikarwa din ha mga kakahinang, apabila mo mahinang, sumalawat kay mo in kamalaikatan, iban angkatun kay mo in darajat mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Uno yung kakahinang ini, in sumap ko ron ha waktu pagsasambahayangan, sarta doon ha panag na ang saf. Doon ha panag na ang saf. Ampa inji majatu hazaman sing kita nyo bihaon nawayin. Labi awla mga adlaw Jumaat.
kabakan mo in mga kamusliman niya to ha taykod sin sapa. Si masandig pabihan. Aun waktu matug pa. Amura kuman niya unin chance niya dumong og khutba. Patuntog ng Quran man sin sunnat tuhan niya pa. Allahu Akbar. Naring hasabab ini tumtuma. Intindog mo ron hapanag na ang sinsaf. Hawak ko sumambahaya. Jama'atan ma'al imam fil masjid. In panag na ang safyan, bangkaw nakatindog doon, sumalawat kay mo in kamalaikatan, iban ang katon kay mo in darajat mo dito hadaratin mga sila kamalaikatan. Mismo Tuhan mo Rabbul Alamin, in umang katikay mo si darajat. Kama fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, min hadith al-Barra ibn Azib, radiyallahu anhu, qala yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. لو النبي صلى الله عليه وسلم سبنال تود إن الله سبحانه وتعالى إبن سلما كملائكة سنسيا سملوات أنكتن كان يسن الله تعالى إن درجتني إبن مغيو إن مغسل كملائكة sinhi papaampun kay mo in pardusahan mo, iban hipapanaog in ulong ding ha Allah Ta'ala maun kay mo. Ala saffil muqaddam, pamanga manusia yaun sila timitindo, hapanag na ansap, hawak to sumambahayang jama'atan ma'al imam. Allahu Akbar, mga palag gumasingkam hiagam. Bang nato atud-aturon, ya, maraw na sa timya, yaon na kita si mambahayang. Wala tahati kaingatan aun pa mas bonus inbang yaong ko timitindog hapanag na ansaf hawak to hitindog na isang bahaya. Amo yung tinagi si Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rawahu al-Imam Ahmad bin Nasai bi-isnad hasan jayyid wa qala al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala li hadha al-hadith qala hadha al-hadith hadithun sahihun li ghayrihi. Demikian cerita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi hadis. Hadis yang Nabi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Lam yaqulu sallallahu alaihi wasallam Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saff al-awwal. Law si Nabi alaihi salatu wassalam sabunal tu din Allah Ta'ala iban sin kamalaikatannya sumalawat pamanusia yaun timitindog hapanag na ansaf hawak to si masambahaya. Na-explain na to na bang biya din in salawat sin Allah Ta'ala paipon niya, iban bang biya din in salawat sin mga sila kamalaikatan maun paipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napag-umus, law sin mga sila sahabat, qalu ya Rasulullah, wa ala thani, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Dan si mga silang kasahabatan, sambil lang na Rasulullah, ikarwasaf. Dan si Nabi alaihi salatu wassalam, in Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin kamalaikatan niya, sumalawat ang mga manusia, yaun timitindog hapanag na ansaf, waktu si masambakaya. Dalam magbalik sin mga kasahabatan, wa ala thani ya Rasulullah, uno agad lang niya sa pilih ikarwasaf, long sin Nabi alaihi salatu wassalam, wa ala thani, agad lang ni inhikarwasaf. Amo yatto in baita katutan yung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian harugay hadith. Supaya kapahaman na ito in hadith hikarwan nasabot sing kita. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam min hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saff al-awwal أو الصفوف الأول. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى لهذا الحديث هذا الحديث حديث حسن لو النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول لو النبي عليه الصلاة والسلام سبنال تدين الله إذن سنك ملائكة sumalawat pa mga manusia yaun timitindog hapanag na ansaf atawakan doon hamanga panag na ansaf sin sambahayan.
Hati niya hanga nga saf. Mataod, saf. Naroon hay nililay si mga sila ulama. Law si mga sila ulama, yusalluna ala as-sufuf al-awwal ay as-sufuf al mutaqaddimah. Amo na lang si mga sila ulama at tungod sin hadith mga panag na ansar hawak to hitindog na isang bahayang. Sambil lang nila. Yani, idha kana al-masjid fihi 10 sufuf. Pang sopama lang may in masjid, in kadar in abutan sinuno sinin masjid yaon hampu saf, فالأول والثاني والثاني والثالث هذه الصفوف الأول. In panag na ansaf, iban hikar wa iban hikatu, amo yarilong ni impyag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga panag na ansaf. Naman ko nakatindog doon, mga sufuf ini, panag na an pahikar wa pahikatu. Bukon hasabab sin nalikaw. Sa hasabab sin taod na sin jama'a, wayroon nakatutupan mo roon panag na ansaf pahikarwa. Doon nakahikatu, masikaw na lang kum doon habyag sin Nabi alaihi salatu wassalam, sin angkatun kay mo sin Allah Ta'ala in darajat mo iban, dumuain mga kamalaikatan sin hipapaampun kay mo in pardusa. Allahu Akbar, mga palagungan sin kami agama Islam. Ibadat. Misan, amin manjari na hibay tata, kaya papasaran sin kay manan din katutan niyo. Allahul Musta'an. Pamaning kita niyo, tunyukan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, manglagbuin mo pa ibadat, misan ipangatod na to sibi kanya, sa masyaw nin panglagbuin na to kanya. Naamoy ito inbayta katutan ni sin Nabi alaihi salatu wassalam, inbang kita niyo makatindog doon panag na ansaf, ang katun katutan ni sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in darajat na. Karena lang si Nabi alaihi salatu wassalam din adukay hadith din ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi yaqulu sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha. Lang si Nabi alaihi salatu wassalam in sarayaw saf tindukan sin usog hawak to sa sumambah yang jamaah masjid awwaluha doon panag na as-saf. Sarayaw saf ya tindukan singkitan ni. Karena bang na lagbunin panag na ansaf, waylon din katutanin malit hasambahayang. Mayta, yaunin pang lagbuin na to kahalkaan sin panag na ansaf ya. Kareng hasababin nilong sin Nabi alaihi salatu wassalam, in sangi saf, tindukan sin kita, doon hakahinapusan sin uno sin saf, hawak ko si masambahayang. Unin maksud ding doon, hasabab sin late daran, mag-ayil sumay nagkamat, mag-ayil sumay na imam yan to timatakbir na, himuhulog na sin takbiratul ihram, ang pasya dumakan mo mag-usus mag-ayil. Ang kandaroon na makatindog ay kahinapusan saf, na insangi saf, amuna ulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daming kaneng mga kakahinam, apabila tamahinam, sumalawat ka to tanyo in kamalaikatan iban ang katun ka to tanyo sin Allah Ta'ala in darajat na to. As-salatu ala mayamin as-sufuf. In bangkaw sumaf doon hapanagnaan pahikaro pahikato dito kaw hatampal pato. Dito kaw patampal dapit pato. Karena long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sallallahu alaihi wasallam min hadith Abi Darda radhiyallahu anhu la rawahu Abu Dawud min hadith Aisyah radhiyallahu anha yaqulu sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf. In hadith ya riwayat Imam Abi Dawud serta hadithin kan Aisyah radhiyallahu anha. Demikian lang si Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala hatungod sin hadith ini, in hadith ini hadithun hasan. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf. Sabunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, iman sin kamalaikatan niya, sumalawat pamangano siya, yaon timitindog dampal patuo, doon hasaf panagnaan hawak tusong nila hitindog isang bahaya.
Hati niya, bonus na siya inbang kung makatindog dun hapanag na asaf. Idafa na to. Kay sa aun pahati mas bonus dirihilan kay musin Allah, bangkaw nakasaf dito hatampal pato. Sambay long sinamuk imam. Dia kan Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala. فهذا يدل على أن اليمين أفضل وأنها أفضل من اليسار. Long sin Imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala in hadith long niya nasabot na to kainayaon in siya dalil manunjoki sin in bangko tumindog hapanag na ansaf sarta dito hatampal patu sin in siya afdal ding hatumindog koron hatampal palawa. Sana mo kunin maksud bang pag-abot mo hapanag na ansaf aw na nakatindog hatampal patu us wala pa na uubusin panag na ansaf tumindog na kaw pahikaro sarta dito hatampal pato. Karna pangawa mo sin darajat sin uno, sin bang ko makatindog hatampal pato. Bukon niya to in maksud mga palago kasi kami akamais. Karna lang sin Imam Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala wal wajib at-takmil. In wajib hinamon sin kita subayra hipunta mo na in panag na asaf hari pa kita makapaon sin hikarwasaf hawak to si masambahaya. Hati niya bang pagsud mo palom sin masjid, wala pa nahihipo in panag na ansaf, ayaw na ako matupahikarwa. Joko pinaamo na in panag na ansaf. Joko pinaamo na. Nisan pa isabin, tampal patuo, nagdara siya sa taas-taas karayawan, na joko pinaamo na in uno in panag na ansaf. Amo yari mga palanggungan sing kami akama Islam, hinang karayawan, hihinang singkitan nyo sa matiyo deng mga kamusliman, in uno, in nakakahinang sin mga kakahinang. Sumunod din mga kakahinang, wasru sufufi wasuddul khalali bayna sufuf. Amoin, pagpadikpikon sin ikaw, in uno, in kid sin siki, duho paruo sin iban mo hawak tukaw, nagsasaf doon hasambahay. Wasuddul khalal bayna sufuf. Iban, di inyo si lutan uno. Masafa. Space. Farag. In antara. Sin timitindog haraig mo. Iban sin uno. Iban sin haraig mo yun si masambahay. Illa. Bangsaw pa mabesin jimato hasaman na to bihaong aunin tabaod. Social distancing. In maglayo-layo. Inyat to. Dukay nga to. Dukay nga to bisara. Sa impiyag iyan taring di ibang saw pa mawayron tabaod. In pagpauno, in pagpadikpik sin ikaw, sin siki pasiki, hawag to, itindog na inuno, in sambahaya, doon hasaf, in kakahinang niyaon, parsababan, hiangkat kay mo sin Allahu Ta'ala, in darajat sin ikaw, doon hahadarat sin mga sila kamalaikat. Allahu Akbar. Ang kanna sa in imam, iyanon niya sa in ma'mum niya. Istawa'tadilu, buntulanin sapan niyo, wasuddul khalal. Ano kayong pa? Kaya na mag-iyan pa sila. Wala tada'u farajatin lisyaitan. Hadhu bainal manaqibi wal aqdam. Imaksudin dito, amin, buntulun singkitan insafan na to. Hari away roon, sumudin uno, isyaitan. Sabab isyaitan, magbukon uno, naggihipit in uno. Siki pa siki, na sumudin syaitan, sumilot siya ron hakiktong manasat siya, ang mga tao nagsasambahay. Na in kakahinang ini mga palanggungan sing kami akam Islam tanto angkatun kay musin Allah subhanahu wa ta'ala darajat. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf. Wal hadith rawahu al-Imam Ahmad ibn Majah ibn Khuzaimah ibn Hibban fi sahihayhima wal Hakim min hadith Aisha radhiyallahu anha wa qala sahihun ala syart Muslim. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى لهذا الحديث هذا الحديث حديث حسن صحيح. لو النبي صلى الله عليه وسلم sabunal to din Allah subhanahu wa ta'ala ibansin ka malaikatan niya sumalawat maun pa mga manusia amo indayahun nila insaf nila hawak to sila si masambahayan. Di nila dihilan uno farag space. Bukod naglalayo-layo.
Ampay jima jaturing ni hazaman na to. Habang mo hisuok maun inuno induhul king mo maun pa. Duhul king niya isab. Iyanon ka. Uy naman apsuka paro ko isablong niya. May kaning kaluaglong niya sinuno. Safan sing kita. Ang kanda ko lang na nagdara sudyara. Kumating niya po tumindog. Allahu Akbar. Wala niya kaingatan in pagpadiktik niya sinuno. Sinsiki niya yaon maun paraig niya. Hasabab sing kakahinang niya un. Dumua kay mutuan in malaikat. Sin papasun kay mo in pardusahan mo. Iban hipapanaog mo kay mo in ulong rahmat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato mga palanggungan sing kami haagam Islam. Hangkanda sa Nabi alaihi salatu wassalam. Bang hawak to hapagsambahaya. Umalok siya pa mga ma'mum. Pa mga jamaa niya. Naampas siya umiyan. Atim musaffal awwal thumma alladhi yalihi. Law si Nabi alaihi salatu wassalam jukupan niyo muna in panag na ansaf in mahuli ang pakamu matupahikarwasa. Tinajukupon muna in panag na in mahuli matupahikarwa. Wa in kana fihi naqsun falyakun fi as-saffil muakhkhar. Nabangon si Nabi alaihi salatu wassalam aun kulang hapanag na ansaf na inhaulihan matupaunahan na supaya majukup hasupaya wayun faraq. Hasupaya wayun kasi ilutan si syaitan. Amo yato in manda tato kan si Nabi alaihi salatu wassalam in hadith kan Anas ibn Malik ka riwayat Imam Abi Dawud wa Nasa'i wa Ahmad wa hadha al-hadith isnaduhu sahih. Damit yalaw si mga sila ulama hatungod sin taswiyatus sufuf. Pagparayaw sin saf. Misan di na to na makawat katanin mga kakahinang niya to sa nasabuton na to inot-ino. Law si mga sila ulama minhum ka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala law niya wal muradu bi taswiyatis sufuf itmamul awwal fal awwal وسد الخلل ويهذا القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شيء منه على من هو بجنبه. In hati halaw na sin pagpamuntol sin saf atawa kan pagpajukup sin saf itmamu al-awwal fal-awwal. In jukupan mo muna na in panag na ang saf hari pa kumakat to pahikarwa saf. Iban ayaw mo dihili uno farag. Masafa in antara mo iba sintimitindog iban mo si masambahay. Illa banging kiyaw na sin masjid ang tabaud naroon haon mayroon piyang langan sin sarain magtabaud kita. Biasin daranhihin ang sin kita ni biyaw naglalayo-layo kita ni si masambahay. Sartalong sin imam bihaythu la yataqaddamu sadru ahadin wala shay'a minhu ala man huwa bijambihi. Hindi makaunain abaga mo, maun pa abaga sinharaig mo. Di man jari ka nakauna rin kaniya, subay ka mo nag-uno tuod level tuod matubihan. Sambilong niya, wala yusra'u fi as-saff ath-thani hatta yatimmu as-saff al-awwal. Di man jari hitindog insaf hikarwa, sa hingga subay majukup na amunain panag na as-saff. Amo yato in pagtawon taswiyatus sufuf. Damin kalaw sin hamok Sheikh dahi Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala law niya wa taswiyatus sufufi takunu bitasawi in pagparayaw long niya sin saf aunun long niya roon pagpauno pagpabuntol biasin ari sin imam An-Nawawi kaina hari makauna in abaga mo maun pa abaga sin haraib mo amo yan. Samilong sin Sheikh Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Uno lang niya at tawakan din yung pagpamuntol sin saf. Subay kalaw niya di makaliw paunahan insikimo at tawamin abaga mo. Nalaw niya al-mu'tabir al-manakibu fi a'la al-badan. Subay long niya in pag-iyanon long niya di manjari palihon mo maun pa haraig mo timitindog hasa. Hindi ko makaliw in pag-iyanon long na rin dito, al-manakib, amin abagasin kita. May nasabot na to. Sa babaong kaibanan, bang pagsasafan, bang pagkita niya nakaliwin, duhul bakul mo, nang habakul niya, patras-atrasun niya kaubukod, in pagpamuntol sin saf,
Has amuin hakadar di makaliyuin abakamu atawakan in buku-buku sikimu. Hangkan na in mga silaong panghati, in aturun nila bukon nuno. Bukon si kita min gulamay sin si kita ini. In aturun nila min buku-buku haulihan. Mainta, awan waktu in kay banan, mahawain si kiniya. Nabiyan ini mahawain si kiyat to. Ha? Nawayroon, awan waktu na si masambahayang saya, tubiyahan na hulihan ng buksikin niya, mainta, mahawain si kiniya rin dengan si kiyat. Hangkan na impagpamuntol sinsaf, doon hawak to ko timitindog, suway amuin buku-buku in aturun sin kita, iban abakasin kita, amu yariin pag iyanon taswiyatus sufuf. May na to hinasabot mga palamuan si kami agama, sabab in kakahinang ini, para sawaban hika angkat sin darajat mo, dito hadarat sin mga sila kamalaikatan, sarta mga yung kaampunan kayo in kamalaikatan, doon mga patusahan na hinang amo yato mga palanggungan sing kami agama Islam, indeng ha mga pangadjian sing kita, nakasabot kita ni upat, deng ha mga kakahinang apabila natukmahinang, ang katun sinallahu subhanahu wa ta'ala, in darajat sing kita niyo, dito hahadarat sin mga sila kamalaikatan, hataas sin langit, iban mga yu kaampunan kayo in mga sila kamalaikatan, sin hipapakpak in pardusahan mo na rin hasabab ini, patubtubon sin kami in pangadjian, hasabab karna mga masuk na in salatul isya, na rin hasabab ini, mura-murahan, in mga pangadjian yaon, mahinang sabab, hikapang himati kato taniyo, in mang dihili kalabuan, ang mga ibadat na sabot na to ini, na rin hasabab ini, ipasampay na mo kanyukatan, in sa salaman sin kami, وشكرا على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bola pengajian dapat diberikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.